tukora tukumbeka okurugera hari mitsera by'abazire chairman wa PTA wishemereri omwaka gw'2012 World Bank kabaha sente billion 1,500,000 contractor yatandika omusinje bitu bwa nyuma y'ubwire buce yareka gukora atyo yafa obwire bwa contract ko bwahwireyo World Bank yagarra sente no kusyana hati tekagarraga na 10 kandi hakaba tasobora kuba subcontracted sente World Bank yazigarra baitu twina classroom zezo kumara zabana kumunuka kwihobwo aba bataha barukwiruko mu government okuronda sente zo kwimuse cyombe kweci bitu byarema isomero lino likatandika mwaka gwa 1982 ekikumanyisa hati line myaka ana nebiri kandi omyaka gyona government yakatwombekaraho Minister of Education yakatombekara icyombe ko cyo yakinyakurumu lab na classrooms isat inabana 15 na bana amino classes mukaga konka twabiri twinabana bakurenga mu 12 abo kugira ngo twine ikizibu cyane aba kubera bashomera classes twine tukumara nabwo icyo umwanya bwa murunja bwa town kuko kugireba konka kugira ngo classes twine tuzukumara kuri sente Rutagonya uri mukuru w'ishomerera nagira ngo bakabirendo bakoza sente zikorwa mu bazire okombeke cyombe kweci bithihi nazihwera mu kushashara abashomesa batari ba government twine abashomesa 88 yabo twine abashomesa kuna mukaga avuga government itarusha government yakubirinde tuyambaho ikashashura abo bashomesa ubusento bucibwa abazire bakutereza atu yambere kombeka classrooms tuyongera amugendo gw'abana butusheze batwongera abasomesa ebelas kandi nibyo bimu billion bagarayo hati akatugambira Joel mu rukurate yagamba heads of department heads of abakutwara department zitarize mu balaza nituiza kugira urukurato kumarira ekihandiko ekyaro kugenda nacyo n'abantu abandi cyakabiri byona aba babagambira mu rukiko rwo kwendera umwaka ahishomereri aho basimire Immaculate Kamara nente ahabwo kumara emyaka 11 umwishomereri amakuru agagasha kwa Daniel Bingana.